Action! Buri munyarwanda wese ariko Bijobija ni mu ntoki. Bijobija abaye gute? Bijobija ni umusaza cyangwa se ni umusore? Niyo nkuru inje kugira ngo tugarukeho ubuzi. Niyo nkuru inje kugira ngo dusobanureho turebe Bijobija ni muntu ki. Murabona yuko iyo video natangije kuri screen yanyu se yatangiye iyi video naho ne nagiye kwisura uwo bita Bijobija Gerwari aho kinira ku Irebero TV cyangwa Star Comedy. Bijobija ni umwe mu banyarwenya 10 ba mbere bakomeye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse aza ku mwanya wa 3. Bijobija ubundi Bijobija yisanze muri role yo gukina umusaza. Bijobija ubundi amazina ye ndi uyu munsi inje kugira ngo tubigarukeho. Bijobija kugira ngo yinjire mu bya sinema avuga yuko yabyinjiremo yabifatanyijwemo no bita Nsabimana Eric, yabifatanyijwemo no bita Ndaranye ubutumwa, ariko ntabyaje kubashobokera yuko bakomezanya n'uwo bita Ndaranye ubutumwa kugira ngo bakomezanye gutezanya imbere ndetse bateza uruganda rwa sinema mu Rwanda. Bijobija Gerwari yasobanuye yuko kugira ngo yinjire mu bintu bya sinema yakundaga gusetsa ku ishuri ari kumwe na Nsabimana Eric, bavuga yuko bavukana ariko ntari byo kandi nta n'utura ahubwo bamenye ngo Bijobija Gerwari yabisobanuriye cyangwa se Nsabimana Eric yabivugiye live. Yavuze yuko uwo bita Bijobija Gerwari kugira bamenye ahuriye kuri ADP Poza niho bamenyaniye, baza gukora uduchallenge tugiye dutandukanye dushimwa bake, baza gushinga chano yabo we na Bijobija Gerwari ndetse no bita Rusiya Ndaranye ubutumwa bayita Irebero TV ndetse no bita Danizo abiyungaho we na Nsabikomeye bakagenda bakora utuntu tugiye dutandukanye. Yago TV aza gushima uwo bita Danizo, uwo bita Danizo niza kwirengagiza inshuti ye bita Nsabimana Eric bagiranye, aza kumujana ikigi bakorana challenge tugiye dutandukanye, baza gushimwa n'uwo bita Yago TV agenda basupportinga gake gake. Uwo bita Danizo aza kumenyekana gusumba Nsabi. Buriya Danizo nubwo mutabizi yamenyekanye gusumba Nsabi mu gihe cya mbere. Danizo aza kwinjira akinana na Bwenge na se Bijobija Gerwari icyo gihe ntabwo yari yakamenyekanyije n'abanyarwanda ngo bamumenye. Kandi uwo bita Nsabimana Eric icyo gihe nawe yaje gushimwa n'uwo bita Kiramani yaje kumuzamura amugeza mu yindi ntera ndetse aramenyekana, abanyarwanda bose baramumenya, aza kuzamura uwo bita Bijobija Gerwari. Bijobija Gerwari nawe arazamuka ubu n'umwe mu bahagaze neza ku rubuga rwa YouTube kuko afite abasubscribers 100,000. kandi uwo bita Bijobija Gerwari mu banyarwenya 10 ba mbere bahambaye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Bijobija Gerwari avuga yuko mu bantu akunda ndetse afana n'uwo bita Nsabimana Eric, niwe wamuhinduriye ubuzima ngamufata nka se, yuko uwo bita Bijobija Gerwari ni imfubyi nta babyeyi agira. Bijobija Gerwari gusa agenda asupportinga abantu, ni umuntu mwiza yuko ni umuntu utakwima igihe yuko ari umusitari. Bijobija Gerwari iyo muhuye arakuganiriza akakwereka ubuzima bwe yanyuzemo. Ubundi Bijobija Gerwari ninde? Bijobija Gerwari umusaza cyangwa se ni umusore? Bijobija Gerwari yambwiye yuko afite imyaka 29. Bijobija Gerwari ubu ngubu afite imyaka 32. Bijobija Gerwari